ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномаест ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионии мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва ҳар як барнома ба як мавзӯъ бахшида хоҳад шуд. мавзӯи барномаи имрӯзии мо ба масъалаи таъсири дасти инсон дар вайрон кардани таркиби хок бахшида шудааст ва имрӯз мо ҳамроҳ бо мутахассисону коршиносони ин мавзӯъ ба умқи ин масъала таваҷҷӯҳ хоҳем кард. инак бо мо бимонед. таъсири дасти инсон дар вайрон кардани таркиби хок кадом мушкилиҳо ба вайрон шудани таркиби хок оварда мерасонад? Проблемаи имрӯзаи заминҳои кишт кадомҳоянд? Оё деҳқон барои ҳосили дилхоҳ ба даст овардан забони замину обу хокро пурра омӯхтааст? мутахассисон чӣ мегӯянд? андеша, таҳлилу хулоса дар студия аз коршинос, директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншошо Темур дар вилояти Суғ Бобоҷон Домулоев. таъсири дасти инсон дар вайрон кардани таркиби хок ҷой дорад. аз худкунии заминҳои нав ё кишт дар заминҳои пешина, бериоии технологияҳои нигоҳубини замин ва ба як қатор мушкилоти вайроншавии таркиби хок оварда мерасонад. оқибатҳои асосии фаъолияти хоҷагидории инсон аз инҳо иборатанд: эрози хок, ифлосшавӣ, камшавӣ ва намакхӯрдашавии хок, ботлоқшавӣ, барҳамхӯрии минералҳои хок, кам шудани маъданҳои фоиданок ва намнокшавии онҳо аз шумори бемориҳои замин аст, ки хоҷагидорон онҳо дар фаъолияти худашон онро фаҳмида ё нафаҳмида ба иҷро мерасонанд. мавзӯи навбатии барнома маҳз ба ҳамин масъала бахшида мешавад, ки барои мо донистан муҳим аст, ки бо ин вазъ таъсири дасти инсон ба муҳити экосистема чӣ гуна хоҳад буд. гузориши нахустини барнома аз ноҳияи восеи вилояти хатлон аст. ҳамкори мо аз телевизиони мавҷи озоди ноҳияи восе хоҷа назриф ва наворбардорашон худоназар зуҳуров дар ин маврид як гузориши таҳия карданд. дар хати алоқа хоҷа назриф ҳастанд. салому алайкум, марҳамат, сухан ба шумо. ассалому алайкум тамошобинони арҷманд, бинандагони азиз. мавзӯе ки мо пайгирӣ намудем оиди муҳофизати хок ва пешгирии шӯршавии хок мебошад. гузориши моро оиди ҳамин мавзӯъ тамошо кунед. хоки ин замин шӯразамин аст. ҳамагӣ якчанд сол пеш ботлоқзор буд. инҷо ғайр аз қамиш ва обсабзаҳо дигар чизе намерӯид. хоки ин чӣ хел мегӯем, ягон ҳосилро сабз намекард ғайри аз хор, газ, ҳамин чизои шӯр. сокини ноҳияи восе Сафаралӣ Чилаев мегӯяд, ки барои ба замини кишт табдил додани ин замини шӯразор аввали солҳои 90-уми асри гузашта камар бастааст. муддати 30 сол боз ҳамин ҷо меҳнат мекунад. дар ин муддат ӯ тавонист масоҳати 2 гектар замини ботлоқзорро ба замини корам табдил диҳад. замини мазкуре ки ҳозир мо истодаем, анаминҷа бодиринги барвақтӣ буд. 801 замин ай. 801 замин. анами 801 замин 8137 сомон ба ма фоида овард. бинед ки қариб ки аз ҳар як 101 ҳазор сомон ма ба даст овардам. ин дар натиҷаи чи ай? дар натиҷаи пошидани нуриҳои фосфорӣ, нуриҳои порӯи гов, порӯи гӯспанд, дар натиҷаи шудгори ҳалол кардан, дар натиҷаи баъдан технологияи ҳар як растанро риоя кардан, тарбияша риоя кардан, ма ба ҳамин чор расидам. бо гузашти солҳо хоки замин тағйир ёфт. бо вуҷуди он барои бозҳамсерҳосил шудани хок амаки Сафаралӣ ба замин ғизоҳои даркориро саривақт таъмин месозад. дар ин қитъаи замин баъди анҷом додани шудгор ва гузарондани дигар тадбирҳои зарурӣ барои боқувват шудани хоки замин ба он нуриҳои минералӣ медиҳад. баъди анҷоми ин тадбирҳо дар кишти тирамоҳӣ мақсад дорад, ки тухми пиёз корад. мо кофтков кардем, ки дар ҳамин заминҳо чӣ мешавад. оҳиста 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 омӯхта кардем, сар кардем аз чизҳои калон. фарз кардем тарбуз шӯриро камтар дӯст медорад. ма аввал тарбуз мекардем. барои фарбеҳ кардани структураи хок, яъне зиёд кардани қабати ҳосилнокии болоии хок, мо ду корро анҷом додем. аввалан аз суперфосфатҳо агромикс ном дорад истифода бурдем. дар ҳар як сотих 2-3 кило пошида, баъд аз ӯ бо нуриҳои органики порӯи гӯспанд боз пӯшондем. хоб ана баъдан ҷӯяк мекашем. дар инҷа 2 сотих пиёз мешавад ва боқимонда ният дорем ки сирпиёз кунем. имсол баъди коркарди хоки ин замини 1 гектара маротибаи аввал пахта киш кардааст.
با همین قدر فراوانی حاصل زمین 2 مرتبه حاصلش را چیده است. نتیجه مهنت زیاد ما حوض ترکیبی خاک قریب کی تازه کردم. اینجا بسیار شوره بود. من 3-4 سال روی هم شولی کردم. شولی نیز یکی از عامل‌های شستن شوره خاک میباشد. نه تا این دم آهسته آهسته اومده از پارسال نیت کردیم که شما شاهد بودید نیت کردیم که در همینجا من پنبه‌دانه میکرم. روزی در چینیش یکم دیم 15 سنتری از هر گکتاری من به دست آوردم. سفرعلی چیلایف به قدر زمین رسیده هر یک وجب آن را ثمراناب استفاده میبرد. او میگوید که برای سیر حاصل شدن خاک از اصول کشتگردان استفاده مینماید. در یک قطعه زمین اگر یک محصول را دائما کردید و الک آهسته آهسته رفته از حاصل ناکی میماند، حاصل ناکی پست میشود. بنابر سبب چه گفتیم یک از عامل‌های بلند کردن حاصل این کشتگردان است. شما شاهد حال بدین پر در اینجا کارتوشکا بود. این امسال الک ما سبزی و پیاز و سیر پیاز عوض کردم. با میبینم با آینده با جای عوض میکنم. در سمت استفاده درست خاک و پیشگیری شورشوی اون استفاده تجربه نورخان عظیموف از دهات توگرک ناحیه ایواسی هم باعث دستگیری است. اما که نورخان در این سمت استفاده پاروهای محلی را سری وقتی میداند. نوری‌های مینرالی ضرر نمیکنه. نوری‌های مینرالی خدمتش از اون عبارت است که همین خاک نمناک میکنه و ریشه ای همون درون غذاش میکوه میوه. این پرو باشه این از سببی که طبیعی است خودش زمین ملایم میکنه ریشه حرکت کرده میروه. در ناحیه ایواسی مثل امک سفرعلی و نورخان نه همه به قدر زمین میرسند. در بخش محافظت محیط زیست ناحیه ایواسی معلومات‌های سال گذشته را با ما پیشنهاد کردند. امسالش به قید گرفته نشده است. یکی از سمت‌های اساسی تنزلیابی زمین‌ها این بطلاق شوی، شورشوی و با اروز دچار شدن زمین‌ها به حساب می‌رود. روی حسابات‌های بالانس کمیته زمینی ناحیه ایواسی ما دسترس کردیم. در سال 2020 با مقداری 40 گکتار زمین‌های شور شده، 145 گکتار زمین‌های بطلاق شده و 96 گکتار زمین‌های با اروزیا دچار شده با قید گرفته شده است که جمع 280 گکتار زمین‌های تنزل یافته را تشکیل می‌کند. این عاملش چیه که به همین درجه رسیده؟ عامل اساسی فرض کردیم شورشوی زمین‌ها از حساب بسیارتر در قطعه‌های زمین‌هایی که مثل ناحیه واسه کارخانه‌های کارکرد نمک 4-5 کارخانه کارکرد نمک موجود میباشد. مثل در جماعت توگرک، جماعت خدایار رجبوف، بعد جماعت رودکی نیز پسابی نمک ها بسیارتر به آب میرود که باعث شورشوی زمین های کورا میگردد. از همین حساب شورشوی زمین های کورا به حساب پسابی نمک هایی که جاری میشه و به کانال ها میرود. آن با سبب دیگری مثل زخشوی زمین ها این در سری وقت تازه نکردن کانال های بین زمین های خواجگی هست که ناحیه وسیع که ناحیه آسیب پذیری در فصل بهار دو تا دریای کلان با خیلی ناحیه وسیع میگذره، دریای یاخسو، دریای سرخاب، قزلسو که باعثی اروز شدن بسیاری زمین ها آدم حساب میشود. هنگامی سیل‌های بهاری مثل زمین‌های نزدیک ساحلی خواجگی دیخانی که نزدیک ساحلی دریای یاخسو و دریای سرخاب واقع میباشند، اما اسبابی شستشوی زمین‌ها به ایراد دچار میشن. محافظت خاک زیر توجه حکومت جمهوری قرار دارد. در این سمت عالمان رساله‌های علمی می‌نویسند. سال گذشته یک گروه عالمان کشاورز عاید این موضوع پیشگیری شورشوی خاک و بهداشت حالت ملیوراتیوی زمین‌های آبیاری شونده شور شده منطقه کولاب در ناحیه ایواسی با اشتراک رهبران خواجگی‌های دهقانی سمیناری آموزشی گذرانیدند. اساسی فراوانی حاصل سرچشمه میگیرد از کارهای چاله‌بینی اگروتکنیکی که در دوام تیرماه و زمستان اگر که کشاورزان و زمین استفاده برندگان سر وقت چنین کارها را به انجام رسانند باعث فراوانی و حاصل خوب و صفت آن حاصلی که از در دوام سالی که آینده می شود البته مساعدت میکند. جهت دیگری آبشویی زمین ها در آن است که البته در قسمت آن زمین هایی که شور شده درجه شورناکی بلند دارند اون را توسط آبشویی می توانیم که یک
با درجه پاس و درجه خب بینمکی رسونیم. در این مورد ما اون رو از روی معیار معین و مهلت معین باید اون رو طبق طلبات یعنی توصیه های متخصصان برامون. پیش از آبشویی کردن ما توصیه میدیم که البته خط زهبور زاکوش ها رو توزیع کنن، در چوکوی لایحه‌ای نه کمتر از 4 متر دو طرفه توزیع کنن، بعد در دوام تیر ماه و زمستان با آبشویی کنی زمین های شور شده چی یعنی که خوجگیداران مشغول شوند. قهرمان گزارش ما سفرعلی چیلیف با این سمینار دعوت نشده بود، لیکن او از مصلحت‌های عالمان استفاده می‌نماید. برای بقوت نمودن خاک پیش از همه عامل مهم او مناسبت صافدلانه انسان به خاک و استفاده پاروهای محلی را افضلتر می‌حسابد. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از منطقه کولاب برای برنامه نبض زندگی. برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را ادامه می‌دهیم. دهقانان زمین می‌گیرند، کشت می‌گذرانند. از زمین با واسطه استفاده نوری‌های مینرالی و گوها زهر خیمیکات‌ها حاصل دلخواه به دست می‌آورند. ما درباره تاثیر زهر خیمیکات‌ها به صفت محصولات و همچنین به سلامتی انسان یک برنامه از این پیش تهیه کرده بودیم. اکنون می‌خواهیم که درباره مشکلات امروزی زمین‌های کشتمان سخن کنیم. مثال دهقانان می‌گویند که در زمینی که مثلا پیاز کشته شد در سال آینده باید در جای آن دیگر گوییم کشت گذرانده شود. بر مثال رشقه یا خود ما میگوییم یونشقه که ترکیب خاک در یک مرحله بی‌قوت می شود و این نمود کشت ترکیب خاک را قوت می بخشد. این یک مثال عادی است. در حسابات شعبه و ریاست‌های کشاورزی اصطلاح از گردش کشاورزی بازماندن جای دارد. این معنای آن را دارد که همان سال یا موسم در آن قطعه زمین کشت گذرانیده نشد. سبب این حالت مشکلات آن قطعه زمین و دیگر بیماری هایی که در بالا ذکرش رفت. در ولایت سوخت وضع این حالت چگونه است؟ همکاری ما افضل باسالیف از تلویزیون آزیا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که همراه این لحظه تماشا میکنیم. مرحمت افضل، سخن به شما. یکی از عامل‌های گرفتن حاصل بلند این بهتر کردن حالت ملارتیوی و یا بهداشتی زمین محسوب می‌یابد. بنا به گفته مسئولین حالا در ولایت سوخت بیش از 27000 گکتار زمین‌های موجودند که نیاز به بهتر کردن حالت ملارتیوی دارند. طوری که اطلاع داده شد وابسته به این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده از روی نقشه همه‌ساله به مبلغ 5 میلیون سوم حالت 5000 گکتار چنین زمین‌ها بهتر می‌گردد. امسال در 8 ماه سال جاری در مقیاس ولایت در شهر نویای ولایت قریب 4000 گکتار زمین‌های کشاورزی حالت ملارتیوی آنها بهتر کرده شد که برای این قریب 39 میلیون سومانی مبلغ روانه کرده شد. بنا به اطلاع اداره کمیته زمین ولایت سوخت دوام سال 2021 و تا امروز 1150 گکتار زمین‌های نو از خود کرده شدند، اما سال گذشته 1637 گکتار زمین از جمله 1371 گکتار زمین‌های کارمی آبی از گردش کشاورزی باز ماندند. در برابر این در ولایت 4150 گکتار زمین‌های بوئیر موجود میباشند. یعنی این زمین‌های به شمار میروند که سال‌های پیش استفاده شده عین زمان از گردش کشاورزی باز ماندند. تا امروز باشد زیاده از 104 گکتاری آن از خود کرده شده است. طوری که قید گردید اساساً این زمین‌ها از حساب نارسایی آبی پالیزی از گردش بیرون ماندند. البته در مو سبب بهانه‌ها بسیارند. مقدار کمی زمین‌هایی که از گردش کشاورزی بیرون ماندند از سبب غیر قناعت بودن خرجگیداری، لیکن اساساً از سبب نرسیدن آب پالیزی. اگر آب پالیزی موجود باشد حاضر من باورم است که یگان وجب زمین در مقیاس ولایت شهر ناحیه خالی نمیماند. چنانه که مسئولین ابراز می‌دارند مناسبت درست به زمین برای بهداشتی و حاصلخیزی آن و بلند برداشتن محصولناکی مساعدت کرده آن را از ایرازی شدن امین نگه می‌دارد. اگر همون زراعت ما معیار معین آب برای پخته دیگه، برای شالی دیگه، برای پیاز دیگه، همون معیار آبی که با آن از روی منین عالما معین کردن همون آب دادن نکن. دویمش این البته این اجرایش اگرتکنیک است. البته از شودگار سر کرده شما زمینه گرفتنی حاصلی خوب میگذارید.
متخصصان میگویند که گذرانیدن کارهای اگرتکنیکی وابسته به نوع و نمودهای زمین، کش نمودن زراعت و پالیزی، آبیاری درست، بنیاد خطهای محافظتی جنگل، استفاده پاری محلی و خاک بیگانه میتواند که تا 20% حاصلناکی زمین را بلند بردارد. پاری محلی این یکم سترکتور خاک خوب میکند. دوم نمی نگاه می‌دارد. وقتی که سال بحرانگری میشد، همون اون زمینایی که مثال سیمن یا گچشان زیاد، همین خلاقش نمی‌بندد. که این فایدهش کلان. اگر طبق خلاصی عالمان متخصصان سوای، اگر در یک تن پاری محلی اگر سرگینی مول کلان شاخدار گوی حساب کنیم گرد، یک تنش 5 کیلو آزوت تازه، تا 4 کیلو کالی و تا 39 کیلوگرم فسفر است. حساب کنید اگر ما 20 تن داریم 100 کیلو آزوت تازه. اگر ما تحلیل کنیم برای 100 کیلو آزوت تازه این 300 کیلوگرم مثلا هم تو آزاد درکار اگر 34% باشد یا اینکه 250 کیلوگرم مچوین درکار در حالی که این 40% اگر باشد. اگر مورد ذکر است که تأمین امنیتی اوضاع‌قواری مملکت یکی از هدف‌های استراتژی حکومت کشور محسوب یافته، گرفتن 2/3 حاصل از یک زمین پیوسته تاکید می‌گردد. به نظر کارشناسان به دست آوردن حاصل دلخواه این پیش از همه به حالت بهداشتی زمین و آبیاری آن وابستگی عمیق داشته، در صورت رعایت نکردن آن گرفتن حاصل بلند غیر امکان است. گزارش افضل بوسلیف، رفشان طاهرов، آزیا. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت ما خاک و نگاه داشتی وضع آن می باشد. تاثیر دستی انسان به ترکیب خاک معلوم است، اما در برابر همین دیگر عامل های هستند که بیوسته به دیگرگون شوی ترکیب خاک یا خود بیکار شوی ترکیب خاک آورده می رساند که این عامل های طبیعی می باشد. مثال آن بادخورده شوی خاک می باشد. این چگونه حالت است و تاثیر طبیعت در دیگرگون شوی ترکیب خاک چگونه رخ می دهد؟ به این سوال ها ما صحبتی داشتیم. ژورنالیستی برنامه محمد مراد یک صحبتی داشتند با دیرکتور مرکز آب و هوا سنجی ولایت سوخت عبدالولی حمیدوف. مرحمت، همراه تماشا میکنیم. اولین مشکلی که به ترکیب ویرانی خاک آورده میرساند این محیط زیستی باد و هوا می باشد که این فضای اتمسفر می باشد که همه چنگ و غبارهایی که در خود فضای هوا هست است، این مقدار اون چنگایی که از طرف پوستین یا که از طرف بحر عرب به وادی فرغانه وارد می شود، این همون چنگ و غبارهایی که می باشد که در ترکیبش هر خیل نمک ها دارد، نمک های خیمیایی که دارد که در ترکیب هوا حل نمیشن، این در خاک شیشته ترکیب خاک را ویران می کنند. حاضر اگر که گیریم اگر مقداری حرارت هوا در اتمسفر، مقدار حرارت هوا که در اتمسفر که زیاد شده است، این آورده میرساند که به گرمی خاک. اگر که حرارت خاک بسیار گرم شود، اگر آن نمناکی که در ترکیب خاک هست است بخار شده به اتمسفر میبرد. همین نمناکی وقتی که بخار شد ترکیب خاک آن غذایی که از اتمسفر میگیرد آن غذا را گرفتن نمیتواند. به همین حساب بسیاری زمین ها از حساب همین به حاصل میمونند. بسیاری زمین هایی که کورم هستند که نرسیدن آب زیر زمینی یا که نرسیدن نمناکی باعث میگردد عاقبت آوردن همین به خالی شدن زمین ها، به ندادن حاصل زراعت های کشاورزی. یکی از بیماری های هست است که ایروزیا می شود، ایروزی خاک میگن. این ایروزیا بسیاری نمودهای همان نمک‌هایی که در ترکیب خاک الدرش می شود از حساب همونها را می شود، از حساب همونها را گفته ایروزیا می شود. بعد از همان حساب حاصل خیزی همون خاک کم می شود. در دوره شوروی اگر که شما بینید، اگر در زمین های کشت چقدر اهمیت عالی درجه می دادن که اویدی گرفتن حاصلاتی که از زمین می گیرن کارکرد کنن خاک را، بعد همون زراعتی کشاورزیشون رو کارن. از حوز عین زمان اگر که گرفته بروید، اگر همه خواجگی دهقانی شده تقسیم کرده دادگی، همون وی کارکرد خاک رو درست استفاده نبرده سودیان که همین حاصلی ساز به دست گیرن. چه خیلی کار کردن خاک این همش وابسته از متخصص، از اگرونوم ها وابسته که اگر بینید که اگر که در دوره شوروی در یک کلخاز قریب تا
50 تا 60 агронома кор мекард ки ҳама агрономо совети худошона медоданд ки оиди мисол гап аграрни част ё ки чӣ коридани замин чихел ҳамин заминро чихел коркар карданаша ҳамаша ҳамун мутахассисҳо агрономо мефаҳмонданд. акун аз шароити мо бошад мо мутахассиси боду ҳавосанҷӣ мо фақат ҳама қаши медонем ки миқдори он газҳое ки он мисолга миқдори он дудҳое ки дар атмосфера ҳастааст он газҳое ки дар атмосфера ҳастааст ино дар таркиби хок мешинад вақте дар болои хок он миқдори он газҳою миқдори он намакҳое ки аз атмосфера ворид мешавад мешинад ина бояд ки обмунӣ кунанд коркар кунанд ва таркиби намнокии хока зиёд кунанд. вақте ки таркиби намнокии хок ки зиёд шуд метавонад ки он хок баъд он замин ҳосил хезад. бисёри вақтҳо бинед ки агар ҳозир иқдомҳои бисёр хуб гирифтагӣ ки дар телевизорҳоям нишон метиҳад бисёри заминҳои кишта обмунӣ яххобмунӣ мекунанд яххобмунӣ мекунанд ҳамун яххобмунӣ барои чӣ мекунанд ҳамун яххобмунӣ барои он мекунанд ки ҳам миқдори ҳамон намакҳое ки дар таркиби хок ҳаст шушта шавад ҳам намнокии хок зиёдтар шавад ки оиди ин баъд киште ки мекоранд ҳосили хуб диҳад. барои ки масалан ҳосили хуб диҳад барои деҳқон саводи кофӣ лозим аст ки ҳамон хокаша гирифта масалан аз ташхис гузаронад ин мумкин аст ин обязательно мумкин аст хок ҳама вақт бояд ки аз ташхис гузаронда шавад ҳар як вақти ки он ҳосила коркард мекунад пеш аз коркарди он вай бояд ки хокаша аз ташхис гузаронад. дар худи вилоят ҳаст ин хелин ҷоҳо ки барои ташхис гузарондани хок ки хока ташхис мегузаронад мебинад таркиби хок ба кадом намуди химикатҳо ҳастааст. вақти гузарондани ташхис бисёри дар лаборатории моям вақто буд ин корҳо ки ташхис мегузаронд бурда хокро бо оби дистиллят тар карда шушта баъд миқдори вайро анализ карда ки баъд мебинад ки кадом миқдори намуди таркибаш ба намудҳои элементҳои химиявӣ ҳаст ин свинес хром хлор дигар намуди ки параметре ки дар системи менделев ҳаст ҳами вайро бояд бинад ва ҳами вай ба забони русӣ гӯем агар пдк дорад предели доступни норма мегӯяд ҳамин пдк аки аз пдк баланду паст бошад агар баъд аз лаборатория аз ташхисгоҳ худи ҳамон сардори ташхисгоҳ ё ки дигар коркурони ташхисгоҳ вайба метиҳанд ки ин хоката коркард кун шу ё ки обмунӣ кун гуфта пешниҳод мекунад. бинандаҳои арҷманд барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро идома медиҳем. як мақолаи халқие ҳаст мегӯяд ки заминро об вайрон мекунад одамро одам. пас муносибати мо ба об чӣ гуна бояд бошад ки воқеан ҳам маълум аст ки оби зиёд ҳатман ба таркиби хок таъсири манфии худашро мерасонад. дар минбари коршиносии имрӯзаи барномаи мо қарор доранд бобоҷон домулоев директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шотоимур дар вилояти суғд. хуш омадед мегӯям. маротиби дуюм аст ки шумо дар барномаи мо иштирок мекунед. воқеан фикр мекунам ҳузури шумо дар барнома барои бозгӯ кардани мавзӯъҳои он бисёр кӯмак мекунад ва ман бо суоли нахустин ки биёса аз мавзӯи хок вобаста ман мепурсидани ҳастам ки вазъи имрӯзии заминҳои вилоят чӣ гуна аст? агар мо ба факту рақамҳо назар андозем агар дар вилояти суғд ба 1 январи соли 2021 заминҳои обӣ 294333 гектарро ташкил медиҳад. аз он замини корам 231600, замини корами обӣ 168497 гектар, дарахтони бисёрсола 79073 гектар, аз ин 65371 гектараш боғ майдон, 11249 гектараш тогзор. вазъи имрӯзии заминҳои агар мо ҳолича ба назар гирем агар аз солҳои 50-уми асри гузашта дар вилоят асудкунии заминҳо сар шудагӣ ва дар мо ҳозир аз ҳамун 294333 гектаре ки ҳаст аз ҳамин наздик 150 000 гектараш заминҳои сангоҳ. баъзе заминҳо ҳаст инаш албатта чуноне ки шумо таъкид кардид дар натиҷаи таъсири инсон ба вуҷуд омадагӣ монда ҳозир наздик 34 000 гектар заминҳои
شور موجود است. یعنی در نتیجه نادرست استفاده بردن آب، یعنی زمین ها شور شدگی، اصلا 4,500 گکتارش زمین های شوریش خیلی بلند. ما نزدیک یکسر اهالی ما 910 گکتار زمینی کارمی آبی راست می آید. بنابر همین ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین های کارمی آبی یکی از مسئله های مهمی امروزه به شمار می رود. تشکر. و یک قسمی این مسئله رو گفتید که امروز مثلا دهقانان ما در استفاده زمین تا کدام اندازه مثلا با مصلحتانه کار می‌کنند. خاطرم هست که شما گفته بودید در یک برنامه که ما با دهقانان کاربری داریم، با آنها مصلحت میدهیم و آنها تا کدام اندازه برای با همین گوییم درخواست به شما مراجعه میکنند که مثلا برای نگهداشت زمین. معلوم است که امروز دهقان از زمینش منفعت دیده شده است، فایده دیده شده است، کشت کرده، در کشت او آزاد است، اما در برابر همین یک کاری کند که برای سال آینده نیز اون زمینش کشت دهد و مثلا گوییم خواهش های گوییم مقصد های اقتصادی او را نیز برآورده کرده باشد. آنها تا کدام اندازه فعال هستند واقعا؟ البته سالهای آخر خواجگی های دهقانی من این تاکید کرده هستم که حاضر در ولایت زیاده از 70,000 عدد خواجگی های دهقانی فعالیت میکنند. سالهای آخر سرریاست کشاورزی ولایت، مقامات اجرایی حکم دولتی ولایت در فصل زمستان درس های بازآموزی نسبت عاقلانه استفاده بردن زمین، استفاده اصول های اینوواسیونی پرورش زراعت ها برده ایستادیم و نشانه آن است که سال از سال ما حاصلناکی زراعت ها را بلند برداشت دادیم. لیکن حاضرم اگر ما تخمین کنیم اگر در سایه پختکاری اگر ناحیه مچا سال گذشته 19 سنتنر پخت رویانده باشد، اگر ناحیه اشت 31 سنتنر، یعنی فرقیت بین حاصلناکی خیلی زیاد. یا اینکه کارتاش گیریم اگر از 180 سنتنر در پنجکن تا 350-400 سنتنر در ناحیه دوشتیش در ناحیه کوهستان مچا. بنابراین این فرقیت از چی به وجود میاد؟ اگر یک کمش از حسابی صفت زمین ها باشد، اگر دویمش این گفتم ممکن است که این در نتیجه علمی اگرونومی ها به استحصالات درست جاری کرده نتوانستند. بنابر همین این عامل ها هست. بنابر همین ما حاضر کوشش کردیم، حرکت کردیم که همین وظیفه گذاشته شده است. من حاضر امسال اگر ما نشانده‌های بینیم اگر سالهای پیش حاصلناکی غلما از 35 سنتر از زمین های کارمی آبی بود. امسال علاقه 45 سنتر موافقی ولایت برآمد. این البته نشانده‌های خیلی کلان. این تاثیر آن است که آن سپارش هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان می شود، آن سپارش های مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایتمان طلب میکنند از دهقانان با راه استفاده بردن اگرتکنیک پیشقدم ما همین قدم های مانده ایستادیم. سالهای نزدیک باید که ما این کارها را بسیار وسیع استفاده بریم. تشکر. و یک سوال نوبتی من، کدام عامل ضرور است که حالت زمین خوب نگاه داشته شود در شرایط امروز؟ البته برای بهتر نگاه داشتن حاصل خیزی زمین عامل ها خیلی زیاد. فرض کردیم من اگر من حواظ شما درباره پیاز سخن راندید، یکم عاملی که برای ما حاصل خیزی طبیعی زمینه برقرار کنیم این جاری نمودن کشتگردان. وقتی که ما 3 سال علفی یا نوچخه کشت میکنیم 3 سال وای زمین میستد، هر یک هکتار به تا 200 کیلوگرم آزاد تازه که رستنی قبول کرده میتواند گرفته میتواند و 3 سال که زمین با همین کشتگردان بند شد، زمین قابلیتی حاصل خیزی خودش از نو برقرار میکند. ما آینده به استفاده بری نوری هم یکم سال به دویم سال به قریب 50% و یکم سال اگر 70% کم کنیم، اگر دویم سال تا 50% ما نوری های استفاده نوری های منرال کم میکنیم. این دویم عامل این رعایت نمودن به رژیم آبیاری. چون که اگر ما به رژیم آبیاری رعایت نکنیم، اگر وقتی که آب ما کلان میکشاییم و میمانیم، اراضی خاک به عمل میبرد. الیمنت هایی که برای حاصل ضرور آبی کلان شسته میبرد. بنابر همین
монда меъёрҳо ҳаст. олими намоёни тоҷикистон домолоҷонов ин масъала бисёр кор кардагӣ кадом зироат ба мо чанд куб об додемо дар кор ҳосили баланд мегирем ҳаст. бинобар ҳамин деҳқонон ҳамин истифодаи обам диққати махсус доранд дар кор. магар пахтаам оба мӯл мондагар пахта ҳосилнокиш паст мешавад. бинобар ҳамин вақтҳои зарурӣ ва чуноне ки агротехника парвариши пахта агар мо мисол гирем агар мо ҳаракат кардем дар кор ки оби захиравӣ монда пахтая худеша сабзондирем дар кор бе оби иловагӣ. баъд аз ин вақте ки массави гул мекунад дуюм об монданем дар кор вобаста шароит ба. агар мо ҳамне риоя кунем агар мо чо мекунем ҳам шусташавии хока паст мекунем ҳам ҳосилнокии замина зиёд мекунем. хай сеюм масъалаҳое ки омилҳое ки ҳаст ин албатта мо бояд ҳамун заҳр химикатҳои бисёр эҳтиёткорона истифода бурдем дар кор. ҳозир болда мана солҳои охир мағозаҳо кушода шуданд. ин мағозаҳо нуриҳои заҳрдоруҳое ки ташкилотҳои бештарини дунё истеҳсол карданд ва ба муҳит таъсири кам мерасонад. инҷа мана нексигол коркарос сароб коркарос агар ҳамин заҳрдоруҳоям истифода барем агар мо барои ҳосилхезии замин як ҳисси арзанда мегузорем. ташаккур. як суоли ҷамъосӣ ман дар мавриди як нуктаи инҷа қайд кардед, як рақам овардед. гуфтед ки дар вилояти суғд зиёда аз 70 000 адад хоҷагии деҳқонӣ амал мекунад. яъне ҳамаи ҳамун 70 000 адад хоҷагии деҳқонӣ соҳиби замин аст. яке масалан 10 гектар, дигаре то 100 гектар, дигаре масалан шояд 3-4 гектар, аммо хоҷагии деҳқонӣ аст. ва масалан зарурати фаъолият доштани агроном ақаллан дар ягон гӯем ҳудуди шояд 10 хоҷагӣ, як агроном, ҳамин гуна зарурати будани ҳамин гуна мутахассисоне ки бевосита барои роҳбари хоҷагӣ як воқеан маслиҳатгару кӯмакрасони воқеӣ бошад. чун мақсад даромад гирифтанд, мақсад ҳосил гирифтанд. гузашта аз ин масалан худи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бисёр таъкид мекунад дар мавриди аз як замин дусия ҳосил гирифтан. яъне дар ҳамин мавридҳо будани ҳамин агрономҳо шарти зарурӣ аст. ҳамин масъаларо шумо чӣ гуна гӯем роҳи ҳаллашро мебинед? албатта вақте ки мо бояд ислоҳоти иқтисодии соҳаи кишоварзиро мегузарондем мо боядем ки инфрасохтори соҳаи кишоварзӣ бунёд кардан мо зарур буд. новобаста аз он ки ин қарор ин қадарам ба пуррагӣ иҷро шудагиш не, лекин мо дар вилояти суғд кӯшиш кардем ки дар ҳар як деҳа маркази маслиҳатдиҳӣ барои деҳқонон таъсис диҳем. ҳозир монда зиёда аз 150 адад ҳамин номаш чӣ буд нуқтаҳои маслиҳатдиҳӣ амал мекунад. ба ғайр аз ин ташкилотҳои ғайридавлатӣ ба монанди нексигол бисёр фаъолияти хуб дорад. сароб бисёр наздик то 25 000 гектар заминҳои корами обӣ ва парвариши зироатҳо ва бисёр хизмати калон кард. аз хориҷа тухмиҳои пахта, тухмиҳои ҷивори макка дигара оварда деҳқоноро дастрас кард. ман чуноне ки гуфтам агар мо илми агрономия истеҳсолоти кишоварзии ҷорӣ накунем агар пешбурди соҳа бисёр мумкин. мисол деҳқоноимон мана ҳамин сол ман рафта дар ноҳияи спитамен будам. вақте ки бо деҳқоно гавзон кардам пахтава фақат яктарафа ғизо додагӣ, фақат нуриҳои азотӣ. ҳолон ки мо бояд вақте ки барои амин агар як тона пахта истеҳсол мекунем мегӯем агар камаш 50 кило номачи буд 5 кило 1 центнер 5 кило нури азотӣ, 3,5 килограмм нури калидор, 3,5 килограмм нури фосфордор накун. чунки растани аз хок ҳамина ҷабида гиром ба ғайр аз ин бо микроэлементҳо ҳаст, макроэлементҳо ҳаст. ҳамина гирифта ҳосила бунёд мекунад. агар мо ҳамина соли оянда ва ҳамина барқарор накунад хоҷагиҳои деҳқонии мо ин ба ҳосилхезии замина паст мекунад. бинобар ҳамин дар аксар маврид хоҷагиҳои деҳқонӣ фикр мекунанд ки акун имсол нури минерали қимат шуд ҳамина надорам ечис мегӯям, лекин ҳосилхезии табиӣ ман гуфтам ки ҳосилхезии табиии замин ин он чи худи хок дорад. фарз кардем солҳои пеш ҳисоб китоб карда буданд то 24 центнер ҳосили пахта гирифтан мумкин вобаста замина ваяш ба то 80-100 центнер картош гирифтан мумкин. ин зиёд кишба албатта мо боидем ки нуриҳои минералӣ истифода барем. яъне зиёда аз 50% ҳосили мегирифтагӣ барои баланд кардани ҳосилнокӣ меҳнат. ин аз вобаста аст аз истифодаи нуриҳои минералӣ
ва чиноне ки ман гуфтам дар аксар маврид хоҷигиҳои деҳқони мо таносуби даровардани нуриҳои азотӣ фосфори калидор ба риоя намекунанд ва агар нуриҳои азотии мо аз рӯи талаботи растинӣ ҳисоб карда тавонем агар лекин нуриҳои фосфорию нуриҳои калидора мо бояд ҳатман харидаи замина доштани мо дар кор агрохим лаборатория буд монда агар ҳам деҳқони мо рафта агрохим лаборатория ва таркиби хокшон таҳлил кунад агар мумкин баъзе хокҳо даровардани нурии фосфорӣ шарт не чунки фосфор баланд баъзе ҷоҳо калий бинобар ҳамин вақте ки 70 000 монда замин истифода баранда ҳаст ва хоҷигиҳои деҳқонӣ бояди ки ҳатман харитаи замини худро доштанишон дар кор вақте агар мо ин дорум агар чунки вақте ки гумусаш баланд бошад агар мо метавонем истифода бари нурии азотие кам кунем бекоро дору медориму аз рӯи программае ки мо чақада мегирем ҳамон мувофиқ кор мекунем бинобар ҳамин ҳозир фурсат расидааст мана имрӯз масъалае ки шумо бардошта истодаед дар бораи баланд кардани ҳосилхозии замин аз тарафи деҳқонон вайрон накардани замин ин ҳамаш ба илми агрономӣ вобастагӣ хеле калон дорад ин ба сарёсати кишоварзӣ риёсатҳои кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳо солҳои охир бисёр кор кардастем мо кор мекунем. ташаккур барои посух ба саволҳо ва иштирок ба барнома бинандаҳои арҷманд дар суҳбати коршиносии имрӯзи мо ҳузур доштанд. бобоҷон домулоев директори феълиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур дар вилояти Сӯд. хушомадед мегӯям. барномаро идома медиҳем. бинандаҳои арҷманд имрӯз бо ҳузури коршиносон ва мутахассисон мо ҳамроҳи шумо мавзӯи муҳофизати таркиби хокро баҳсу баррасӣ намудем. ҳолати хок ба саломатии инсон таъсири ҷиддӣ дорад. ин албатта мавзӯи дигари муҳим аст ки бо масъалаи иқлим ва муҳитзистӣ иртибот мегирад. аммо таъсири дасти инсон ба муҳити зисташ махсусан зери пояш ки хок мебошад басо калон аст. тоҷикистон заминҳои корими зиёд надорад, аммо метавонад бо истифодаи оқилонаи замин дар як сол 2-3 маротиба дар як мавсим аз он ҳосил гирифта бошад. вақте фаҳмидем ки замин моро мехӯронаду мепӯшонад ҳатман муносибати мо ба замин оқилона хоҳад буд. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. хайр то барномаҳои навбатӣ. саломату сарбаланд бошед. оризаҳои постковидӣ covid-19 таъсири худро ба саломатии инсон гузошт. синдроми баъди ковидро одам аз сар гузаронида истодааст. муроҷиат ба табибон зиёд шудааст. тавсияи духтурон чӣ гуна хоҳад буд? чаро одамон бештар ба истеъмоли витаминҳо рӯй оварданд? тибби халқӣ барои барқароршавии организм ва баланд шудани масунияти одам мусоидат карда метавонад? ин мавзӯи навбатӣ барои барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ аст.